So guys, we are here at Bethany Hill. So ito pa nga? Bethany Hill Willowiza Farm. So we're having our snack here. Snack pa lang siya guys ha. Snack na mo tayo. With rice, right? Yeah, snack guys. And next guys is mag-dinner me after. Sana all. Look at that. Focus. 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 Yun. Good morning everyone. Oh, lakas ang hangin dito guys. Oh. Good Oy! 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 Ay! Sir, good morning, sir. Welcome to Bethany Hills. Oh yes, guys, good morning. We are here at Bethany Hills. Good morning. So dito kami guys nag-stay in for a night and Ako nakaligo na. Ako si Benz. okay, I just woke up guys. Gikapoy ko sa among trip last day or gahapon. Joke, dili last day. Gahapon. And to siya sa Pikas guys. And dami sa Bethany Hill. Lindot kayo there guys. Leyte, yeah, overlooking sa Leyte guys ito. Tapos ang Hill Island na dalutan. Guys, lindot kayo there guys. Kay Kini kapilyahan island mo. actually guys, gabi di siya ma-appreciate kaayo guys no sa view. Pero karon gabi nice kaayo. Huh? And ang hangin guys is mo gihapon sa gabi kusog kaayo. Maklaro yun kay kinsa kaamo ang kusog mukaon. Kamo may nauna tanaw. Pero guys, breakfast na kayo. Ang mga gagmay lawas no mo na mga kusog mukaon. Kami diet. Morning. Morning. Morning, good morning. Sa oras na mata. Ang mga gagmay lawas may mga kinakusgan mukaon sa amo. Kami gagmay ra may makaon. Sa'yo ko hing mata 5 a.m. na. Really? 5 a.m. or gahugok pa ka? No, 5 a.m. Ang nangihi lang ko then need ko mo sa pabag nas natulog pa man sad mo. Yeah. Kasi ate, thank you for the breakfast. Kaya si ate ay hi sa vlog TV. Hi ate. Hello. Tanawa mo likod guys oh. Nice kayang view oh. Oh, so guys, may breakfast na ta. Let's go! Hey guys! So today guys is mga tunami sa their next destination and we would like to thank Bethany Hills for the accommodation guys no. So room tour ta guys sa among room. Let's go. So guys, come in. So na sila there guys sa mga kauban. Of course, now in PH. Ang pinakagwapo? Oh. Mas pinaka. Good morning. Ang pinaka gyud na nagdas ka mo. Last camera. Thank you very much Bethany Hill no sa among accommodation and we have a good stay. So worth it guys, you must try it here sa Almeria Biliran. Asa to specific place there guys? Sorry, ako magkakalimutan. Ha? Ano ka? Barangay? So barangay dito gani? Basta Google natin. So thank you guys for having us here and see you in the next destination. Ano kaya alas 13? Gaganda-kanda? Saan na quiz? Paumot ba? Sekreto ng mga gwapo? Dili sekreto ng mga sobrang gwapo. Quiz, ano po doon quiz? Umahaw na po, second breakfast. Ala, kuyaw. Guys, Appetizer pa to ganina. ang among kaon ganiya guys sa Bethany Hill guys. Gwapo to guys. Ano to sa downtown may tawag. Downtown mo Proper, siya. sa proper. Ang among May bisitaon na kuan restaurant sa ato amigo. yes. Lami ini sila nga kuan guys. Restaurant there guys sa downtown sa Almeria. Ang pangalan is Comedor, di ba guys? Comedor. Karon guys, Ang kita taga Biska kay magpatunga gid sila. karon guys, tinuod din siya nga breakfast. Ganina Tinuod to, ganiya guys, dili pa to tinuod guys. Gwapo to guys, kanang char-char pa to ganiya. Nga oras na ta guys, let's go! So
guys, kauban na to ang chef sa pangasong stall, alam mong lugar? Stall na ko is Silugan sa Mayor at Comedor de Niera. Comedor de Niera. So, guys, lamay kay giluto si chef guys oh. Si quiz ninyo guys atong kauban gahapon. Si quiz ug si chef at the same time kay lamay kay gilutoan guys. Artist ni guys oh. Sa ako ng mga cousin. Pero artist ni siya guys gahapon guys so with passion guys, yung ano, na painting, napag-gay food. Gabi. So, kung sasaya mo, kasi na di ako So, nata diri sisig, nata deep fried yung mushroom. Nga to siyang one of lang level nga dilo siya basta-basta kay mushroom. Nga fried rice, pork tofu with twist gapon na siya. And shawarma rice and buffalo chicken with fries and napod tayo nachos. grabe guys, salamat guys sa mong breakfast guys. Muna siya ang tinuod ng breakfast ha. Ganiha, di pa to tinuod. Isla pa dito. Tinuod na to kun, agon, ganiha, di pa to tinuod. So nga na ta? Ato ba ganina ginakaon? Di dito ka di, anigid. Nang lami, agid ani. Salamat kayo, chef. No probs. Nga ta, ngaon. May kinabuhay loan niyo? Okay, may kagidaan mo bago din bisa. Bebe. Guys, mga ito namin guys sa island of Dalutan. Kung sa Maripipi pa Ang driver guys ay si tatay ang driver. And let's go now, let's go. Vlog take over. Vlog take Pati over anak by ko, Alden grabe. Esquare. Gapo ko ganun niya. Yes. So guys, may pinakagahin ng mga kauban guys, oh, si Mark. Hello. Mark guys. And pinakagwapo, pinakamas gwapo. Dira. So guys, we are here now at the island and medyo bad guys. Look at the Bawag yun, di kayo med. bad yun ay. Bawag yun siya. Medyo pa lang na siya. Medyo pa lang. Awa ang no. Bad kayo guys, gabi. Bawang aircon. Bawang electric fan be. Level 10 man electric fan. Level 20 good. We are here at the island. Woo! Okay guys, finish naman doon strolling around this island and next is we're going to Napinyahan Island. Kapinyahan. Wala na siya magchinilas guys. Nga na guys, ka-power guys. Oh, barefoot guys, Ay, barefoot. Barbie. Ay, Barbie! Suking hangin guys oh. Di ba? Ganun kayo klaro. Di, tingnan na. Woo! Guys, palayo ko go-off sa electric fan. Kusog kayo ng electric fan. Number 1 lang. Kusog kayo ng electric fan daw guys, ang kusuga daw. Bye-bye. Bye.
guys, we are here now at the Capinyahan Island. Agay, pakog ko guys. We are here at Capinyahan Island. So quick question guys, I was wondering if there will be a pineapple here, but it's no, there's no pineapple here in Capinyahan Island. That's a joke. So let's wave dito guys, mas maganda dito. Look at that. So hindi kayo masyadong hangin and we're safe. Look at that. Can you read that guys? Capinyahan Island. So guys, this will be our last stop for the island hopping, and we're chilling here. No, na sila Guys Alden and Guys Looney, and less siya o corner guys, less hangin, less air, medyo kalma lang. And sa mong atbang, ano na Guys, ato atbang Guys, later no? Yeah, on the other side guys is Leyte, no? Kasi dito naman kami sa Almeria Biliran eh, no? Alam mo niyan. Hello. Di na kanaog. Hello. Guys, di na kanaog si Vince. Hello. Guys, ang ganda dito sa Almeria, promise. I can suggest you, if mapunta kayo dito, you should ask for assistance, or you can visit their online website, no, sa almeriabiliran.com, and para meron kayong ano dito guys, tour guide, or para full details yung pagdating nyo dito. So, approved. Okay guys, that sums up our island hopping here at Almeria. So we'll see you on the next vlog. Guys, gi kami sa Capinyahan Island in search for the rarest pineapple. Ayo, makita ang ginamit. So guys, thank you for watching. This is our vlog for the island hopping of Almeria Biliran. See you in the next video. Bye bye guys. Bye. Hey, bye. Bye bye. Subscribe. Oh. Awa pa diyan guys. Subscribe to my channel and also subscribe to Now Now in PH YouTube channel and the page. Is that a page? Biliran Vlogs. Ayun. Number 1 Bye guys. Bye bye. Bye again. Bye. Thank you. Mingawan ko ninyo guys. Thank you also to Loni. Lons. Yes, thank you guys. And to Kuya Kapitan. Kuya Kapitan. Asa na si Kuys? Nakaday. Tay, thank you tayo. Safe and sound as always. Paborito ka abot? Ato bang kabuangan si Cong na. Uy, oy. Bye bye.